nari i Burundi niga mu mwaka wa gatandatu mu Kinama. Noneho ngenda bwa mbere ku ishuri, umunsi wa mbere njana n'abahasi, umunsi wa kabiri noneho nihanka ubuhara ngo ndahamenya, ndagenda ngo shike ndayoba ndagenda kandi nkama ngera ku kigo, ariko nkama mbona siho narindejo ni irya mbere. Ndazunguruka amasaha araruharagera nk'amakuru atubutse, ndavuga ati none reka ntahe kuvuga nahabuze, ariko ndabase umuntu muzehe ndatanshike mvuga se ngo banyirukanye, ndavuga gute, ndavuga ati none reka nce nko mu bantu b'abafoyiste ntorereho ndabangira ya masaha y'isitandatu z'abana afunze ntahe, none ntibaruha bamenya kandi ntibari kunkubita, ariko nyine bari kumbaza ibibazo nkabura uko ntituzoyoba inzira inzira gutyo. Ubwo Yesu yamaze guhishurwa akamenyekana kaboneka, tukamumenya ko Yesu ahari kandi akayira kakavuga ngo umuntu namwizeye akatuza akanwa ke ko Yesu ari umwami. Ni ukuri tukigiye kwa shetani wabukigiye ya wewe wogenda wewe. Ubwo Yesu yamaze guhishuka akaboneka atakiri ubwi, Yesu ntibakimumuvuga nka wikura. Yesu ni kwitambarare, ukipenda njia ya kuokoka okoka, ukipenda njia ya niyo kugira gute ya jehanamu irayishese nayo ni iragaragara, ni nko kukurangira inzira yo kuja mu minembe iri yakundo dugaca ku kirungu, ni inzira iboneka, ni inzira yo kuja kwa Yesu tihishe iragaragara. Wowe itamwe gatori yo kwa shetani nayo ni inzira iboneka kanyambo. Dushauti haleluya rero. Ariko Rv.Sunzu&Jacques&Bea ba ayiwe kandi mfashirwa ngo mu topic ya kabiri, ino topic ya kabiri yazavuga ngo yagiye mu isije ya iyi ngiyo guhera ku isabato. Ayiwe nikabona fanikiwe cyane kantere natereshwe naje nyuma, ariko si kwa makusudi mpamagara Rugenza nimba ari hano tese noba ngeje mu materani hati nguhino, ariko nza mfite ng'imbungese umuntu ndashikana no mu materaniro kinoge baye basohoka, ariko kubera ko nari nabigize ku mutima haza utundi ruhande tumbuza, ndavuga ngo nibashake mvurire n'abantu ku muryango, ariko kubera ko nabigize ku mutima ndagenda ndamutsa abakristo, niyo ndamunda mukanyono Elizabeth we ntiyafanikiwe bombi na Maria baramukanyije, niyo ndanoramutsa abakristo naje hariya ku muryango ngafanikirwa, hari uwomenya saho yofatirwa kwe kantere haleluya. Tituzoyoba inzira, Ndutira nawe nashaka barikigwe ikibakiwe, dutere haleluya 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 haleluya. Reka nongere shauti yindi nubwo nganira hayambwira ngo natinze, tawomenya aho Yesu yote niyenda novuga muri kano tawomenya mumutegerereje mu gisirimba kantere haleluya. Tuzamura amaboko nimba muhaye mufashwa nibivuye mu bandi. Oyo hazabiga abantu bakubagana mu mutima bakamaza ngo se ngo atinze gute ngo yarese tugasirimba, birya wari kwakira ukama ubutaki byake ndetse n'igisirimba ukaza usigara ukizina utagifite kama wazo meza kubera ko natinze nko kuri mikoro. Oya nuko nganire kera yari yankabukiye kantu usubire shauti haleluya. Inzira tituzoyoba inzira, sinoba ngigiye kwa shetani pi, nzoguma umwuka ankaze aruhanshitse kwa Yesu, dore ko nubundi umuntu atari buze ushobora, mwuka ni buze ushoboza umuntu. Dutere haleluya. Uzamugira ngo ibyacu by'imiryango twebwe abanyakarama turi na minorite, iyo bibe by'imiryango twebwe ntitwobonye Yesu, zibuze bano bacu banane uyu wacu baramusa n'inka benshi
mwebwe muri benshi n'abanyabyinsi n'abasinzira ba esipo ibo ni benshi bagumye kudondekanya ku bwinshi ariko twebwe abanyakarama mu banyamurenge turi minorite tugira nk'inzu nkeya ariko kubera ko Yesu atari utwo tuntu yaciyemo Imana igaca muri Yesu kugira ngo uwinjira muri Yesu nawe abone inzira n'ukuri sinoba nkiyobye Yesu yarahishuwe tuzamura amaboko haleluya 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 turanga Ari n'ahandi tugera hanyerera ibyo duhura nabyo ni byinshi bitunaniza ariko mumure inkingi y'umuriro izatujya imbere izatumurikira hanyerera tuzaca azamuka tuzage atambika aba tuzayo tuzayo binzira tuzagerayo abo tuzayo binzira oya abo tuzayo binzira tuzagerayo abo we abo tuzayo binzira oya abo tuzayo binzira tuzagerayo abo tuzayo